MeghalayaPostNEWS. Haka jingjia aksiden ke belajar mynta sngi, haka por kara shtengi mynsngi, haka wei ke jaka, shwa banpoi ke tolgate ke bodon haka shnong Pahammawlein art homer, uwei nongniah thuk ubanya ya ke thuk ke bodon number AS not y not fra arsan, ulah Khlad no hashen, bat kata kadai hadien bu ulah syayu haka wei ke trok shaka ke bodon number AS not uwei SC sansan fra uwei. Katai ke thuk bat kumjuru ke trok kidai ki bodon haka lenti ban kiu na nong ba Guwahati shlong. Ndai shwa banpoi haka tiga jaka hat tolgate ka thuk ke bami nakalain bayar VIP kalau syak terano harga trok ke bami nakalain bayar kali bersih bisa. Nak jingi tu ki balas sakhi ketika jingjia laong bandingkong ketika trok kalayu dak tayar khmat bat hadu bau te nongniah thuk ulah sakut haki benta ke tayar pedeng jong ketika trok handru syaka. Tang mariu yo cintik polo ketika jingjia ki pulit ke berniat polis outpost marmar kilapoi ketika jaka namta ban pelong ke cintoket bat kilasim kino ya ketika mediap baru ban rakno ketika trok setnat. MeghalayaPostNEWS.